ana wowa ebo na no so ene so wenye duru amfa so enti se chiefo wutie na se wo duru no ma na wo de abre afia ampofo a yemia me news editor na wo de afa fa no so na atwetwen kakra ama no ahenka na 3.3 FM yasan so ababi mu na ofa JB ene ofa aboaje ewo ahanum si se de na ye ka enchia ene enyiso no hwe se de obi efim anase obi ewu a echia enti mesan so accompany for no na omode saa enchia anu so ene enyiso nyina ede abre yen ofa JB yo mi hia se enfamfiri wo so yo enchia gu ahuro bebre na sunu bia ne enchia na sunu bia ne enyiso ye wa yi ase enchia ho na ye wo awo enchia so ho na efa se bronya ene owusori no nso ye won enchia ho aye chia ye de jesu die di kan se obi minkwa yi ase se ayeba obi bi firi mu na ayeba na reho ba ukoto se nipa no a se ya na pampa oncha wo machi mu che ompanifo memamu shedinu anase memamu yaako sana mpanifo ukoto om sa tam na sana betumi a kira no pa no ende onko chia machi anase ma ha ukotia om nananom mamu yaako na mamu yaako anase nananom mamu shedin ntia wo de be chia wo no na omaji so omunso ajewoso no omunso ajewoso ena se ukochia obi wo na nso woko chia no a nso woko na akotu nipa ko a wawo no wo ho a onchia no maame maachi anase bia ma ha imo uma no afiri we anase utiri nkwan wo no aje se utiri daase na adwin fe Yesu die no Yesu amani hu ne bronya die ne to aso ena ye wo da bia ya wo Yesu se bronya ya ye be kumun afia no ahia ena enye eno nkumbo se oman no so shefa oman so shefa ye chia afihia pa se afie akọ aba beto yen dite ayehia yesi afihia pa o afia no ahia de age so afia no ahia ena se obi so epra no obi so ase obi aya ade a we pra no ye mani due ti mani due o no no so age so sa ti enchia de ebebre egu ahodo bebre se ne obaje bi kan obi wu asa mo wafirimu ene edi bronya nso a ye mafihia pa ye di afashe nso a ye ka afihia pa sa se afie akwa ba beto yen na mi pradia hu hia so hu hia se be pra aye due o we pra ne ma due e ma due o na ma Jesus na me pradia wo be so be chia se ye ma due se na se kose yo ene mo fia mutie ya mu we kwa kunkruma ene me maudio ale we bra minim ntia me chia ne sa ono anso tie me obeti ase pa ahe kan 3.3 FM sabre ye be makwan na etiefo mutie mo so mabo ewremu na mo so mo de madwunche aba ewo nchia ho ni ewunim se de kwan abefa so a obechia ene se de ya ye giso so na onso de wadwen ede aba telephone numbers no Vodafone no 0201 944 485 0201 944 485 ana MTN 0554 820910 0554 820910 amen for offer for odikan titi obi kan o me ba cho odi ni be bia o frefi Adwa mansan SDA me ba cho ma yentie o ba cho e kwatuna na bela kan na la bela kan o mu tia wa o mu de o mo be me ba cho so mo ko tran fa la bela kan la bela kan bo yum pa cho o mu tia o mu de o mo be nkum na ti o ho na na yan tia tia nti na o mo kan ye na ma tia tia so kana be nkum ntia na
ana baby a obodi no so no eno nipaku a moti on mo so obegina mo amre so ene kwan a omo so fa so de chia etina megidi se bia na omode omo benkum echia no etan se kura obodi no Liberia ho no mo no me nko order de na ebia na omo so omo amamre ne omo chia no sa na bia de etie de a mintimi enche ebia ntiti na omo so mo de omo benkum echia no oye eni sa ho no mo no nipaku bi eti ho no mo no omudo so no pa itin say di kroni di ni to sa camp wo no mo no enti migidi say nipakuo na ho no mo no na bia ma ehun sa nchia no do no ho no mo no mo de obenkum no chia no ma memre Nigeria for kra ta de benkum chia Nigeria for so ta de benkum chia ti me de enti hunu say eya na bia mo so omo amamre eni se de omo chia tie enti ne tisa no eda say nyame sha titi obi kan Meba chodi ni baby a ofrefi. Kosinyan techi achima sene meba choma yenti o. Yo ne won Africa no. Ni nyina ye na ayi no adie no na ne me ne won ya dwen ho. Ayi ni die no. Okonu obi ewu no won twahia. Wo chia won no pa me momachi. No ni wadi amane. Onu di amane wi ansan mama wo me mamu ya ko. Tanjo so ko we a ko to won ano. Na mama me ya ko dabi ana me mamu die ko tie wie me mama chi o me mama ho no mo ko na transo ni e busa kwa so obo amani wie won so di won di aba asa no aka me mamu die me mamu ya ko ta ne tie aha yo yedasi obi ni mo bi chi yo yedasi pa na misha etina mo so mo no mo no yedasi pa Kosinyan techi asene Titi obi kan wenti mi nyina so ogina so ache na wa pa fa che ahin kan na 3.3 FM sabri abo nonum na pa ho sima aduanan mienu titi obi kan to bi che na mazugu so a mutie ni yehwe enchia se de ye pie dwumekuo bi ase na se dwumadie bi ase a anase ekotuni pekuo bi a anasa wokoto enipa ba hompo no bia se ebre ene ebre a de be chia no se ya no pa se ye wia se ye nwumri se eye yi ase se eya ye froshi ase se nipa na wo ana se obi afimu se de obe chia titi obi kan titi obi tre titi obi kan Hello, good evening. me ba cho maju kan Labi na chia na yenje woso. Okay, mama jo. Ya mama jo. ya je woso. Me ba chodi me bia free efi. but your very vibrant, me free order. Me ba cho enti. Okay. Me ba cho say makoto say mpenifu agboja na omo te ho a. Make ya say. Penifo abodwa na edwabo na mabo no eye enibre na aba na se nijie na aba se obi awo ana se bi se bi obi yefrim edwabo ben ase na akoyo mabo se edwa no Ya wani say makofia hinfie na oboja like ukopia hinfie na omo abo edwa ana pe ana okopie ho no mo na kwan beba so abechia me ba show you penifo adam se ombe yiwa no okay over yo se ura himfie na akoto penifo na mo boko jan ani tuntumu a sene papa nyantachi kan ye no obedi kan achia se ya no pa bechia na we tumi achia na se obefro chiami se opese wo chia na nanom ka se kwanda ho a se esese uchia wo msemu a obechia firi nifa na de achie se ope esese ujina mfimfi bu nkotodu ana ebu mu echia nso a wo jina mfimfi ni wabu mu ebi na ma ni na ma mpanifo na nanom kan nti wo beka se nananom mamu aju o ana nananom mamu aha o na nananom mamu achi so ene wuntimi ko bo ba ko ti wo beka se nananom yo me ba cho se you say that's the pass of free. You miss out pa. Titi obi kan.
Mepacho di ni me bia ofre fi. Mepacho say Saga One taxi driver mepacho mayenti we. Majo yema waju sabri ade. Mepacho sabri na pesa o chen ya na. Sabri obe chia ye majo o ma ye ya. Aha o pesa o chia ebreben na pesa o chia. Mepacho misra we na majo. Why? Majo. Esan se no num ekobo no nsia kra. Mosomo kwaso ntie yen. Mutie yen a mosomo benya afutuo bi wom. Why? Na mo pɛ sponsor mayen, mo pɛ sponsor me so yasin. Yo. Ye dase. Titi obi kan. Ya die na wisio. Ahin kan batabi yetio. Club ni mu say ukoko gumpani fu anima ko se du or ma na ma te fa na me ma te fa se ti se ya no pa enanu mama ju ejanu mama ju anopa me mama ti o ena se wi asa mama ha o ti enanu no e ti ejanu Mo. enu ye ana se o ti ti ejanu man san no e ti enanu Sɛ ukwa baby sɛ ne omu sitie ne baby a wo be pie no so ebi ana nananom ti benkum ne ma no ti nifa ene bi ma ebi nso ne ma no ti nifa ene ma nananom ti benkum ti ntianso ya chia firi benkum enifa so nti ukwa na baby nananom tie no sɛ ma wo benkum a wo be di kan chia ma no wo be chi ansa na wa chia mema sɛ ukwa na sɛ mema no so ti nifa wo be chia mema ansa na wa chia ma ne mu so omu chia mienu so ade a eno so omu chia mienu obetimi akomfinfin aburumu achia nanane ejanom memamo ajuo so aha Jo yenso yeda wase pa titi obi kan e ba cho di ni bia ofrefi asanifo nyina enim ba kope ba yenti we Lion face body anybody enye abemo wani mtejo ase osi yemfro lion face fashion boy and you fine when I'm about to me questions we am bezem bisai mako yasi man 24 motikiwo metia diomo enani eja machiwo ana 24 me machiwo mu de na me tie deboa ni nyina se yedi kaka se obetima achia ena aha obetima achia ena ni ejanum ana oka empenifuo me mamadwo a ana mamachia onye mistake ni nyina ye na ye yo ena mo mamentia no wafa ye fe no opesu aka boy Memphis atimanso Chiano yo papa mema waju ya de na wisio ya obru yo asanifo nyina nimba kope yeda ase pia o nyame ehia pa titi obi kan oh wetimi anyina so oh ahinkan 93.3 FM aka sima no duba kona no numabo na no nsia abo no nsia ebo a edi no nsia kase no so ebebre mu ewo hanum sei kwaku enim kusibo dim oni afia ampofo na no menya ne ntie se o mahwe no ma bibia aye kama nti odi no nsia kase no ebebre mu titi obi kan me pa chodi ni bia wo free yemfi Kwaku abnase ba choma yenti o me pa cho zakre bi na pese me de so ejanu ma omo ti wodi na ba jo paso so moye se yetia e bo ho na ebusia ti nji so bi eka ho se edia ejima hinwa ana se de ti kan ho ta eno no so man fan so yen eno na pese me se ma na mo dia kan we ye ba cho last week se utie ye ya
yeah sa program no last week and this where am say went you tie ka was last week and yeah Jumedi na yedie me buy ni kan ye chance na me kan say na otwetwe mu no ye ana ne ye to aso enti say bibi ni ne ebia wanti na ye say da na etwa mu no na otwetwe mu no ye kan ye eno a ye ntimi ansan so ensi so ene enti bia ama wa anti no enti no ye be pebre na ye san so cheche mu me pa cho me pa cho yo ye da se pa ye be ni sa na min sha pa titi obi kan me pa cho di be bia ofrefi ofa ana ni wanchi shabu papa ka me be so kra mon ye hu ye pa na so e nti e wan pa me nti won enena akwaba akwabo boni bi ani fie so na me kasa tiake Jo yenso yeda wasipa yede frɛ no ebesi ahanom sei na makɔ mempanifo no makɔ gioma no disema etwa to okra me ba cho wa wo frɛ me no fresi ahoma yede edi dwumadi so na me fon ye da no do frɛ sɛ ɛyɛ adwuma sɛm dia de me wi a me amefrɛ na sɛ de osi a mo wo frɛ wa hanom sei no si sɛ mokoso tie sa sɛ munti ene ye wo ayenkan 93.3 sia na eba nti yo mu de egu omo ho nti wa yi no